fihlile jwalo go tswa lenywa go trading and projects o tlile ka sekolong sa JK Tabane secondary school ke mo ka tle wa bontšha movie wa o Iphihletseng ka mokgono ra ba tsena la o Iphihletseng movie o tswa lenywa go trading and projects LTNP le khono wa bona le re ka mo JK Tabane secondary school o tsengwa khwedishaneng ga mphatlele re tlisitse ona movie o wa o Iphihletseng ge ke bola ka tsela e ba re ka phomosetso ba itsina ka o Iphihletseng a re go boko a re salamela ke JK Tabane secondary school o Iphihletseng ya rena ye re tloi laetswa ke morena maredi a re dumelang barutwana ba babotse ba JK Tabane secondary school ba o hlweka ba o apara uniform nna ke mogao wa maredi ka dina ke tlile mo sekolong sa lena sa JK Tabane e le ge ke tswa ke le lenywa go trading and projects LTNP ka boripana ke company eo e dirile go movie o wa buka eo le balago ka mo mphathong wa marematlong ya o Iphihletseng